Kao što znate, u toku je realizacija projekta Đalovića Pećine, a samim tim rekonstrukcije puta Bubač-Bistrica. Posljednju godinu dana aktivnosti na rekonstrukciji puta teku usporenom dinamikom, tako da se više puta u ovoj godini, kako sam i rekao, dešavalo obustava javnih radova na ovoj trasi. Prije mjesec dana smo zajedno sa gradonačelnikom opštine imali sastanak direkcijom javnih radova i dogovorili da aktivnosti na ovom putu moraju biti do kraja završene, tako da zimsku sezonu moramo dočekati u nekom boljoj infrastrukturi što se tiče ovog puta. Sredinom prošle sedmice je došlo do totalne obustave javnih radova na ovom putu, bez ijednog objašnjenja od strane vlade, ministarstava i potpisnika ugovora, to jeste kompanije Štrabak, koji su se jednostavno povukli sa trase i ostavili su put u onakvom stanju kako jeste. Mogu slobodno da kažem da je put sada u jednom tako lošem stanju da imamo najmanje 5 crnih tačaka gdje u svakom momentu može doći do ugrožavanja kako saobraćaja, tako i lica koje tu prolaze. Ovim putem apelujem na ministarstvo, na vladu, na predsjednika vlade, gospodina Krivokapića, vicepremijera, gospodina Abazovića, da pomenem i našu sugrađanku Suadu Zoranić, poslanicu u Skupštini Crne Gore, koja može svojim doprinosom da pritisne i da ukaže da se ovaj projekat, ukoliko je moguće, što prije završi. Mi smo danas ovdje iz prostog razloga što nismo imali drugog načina da nas neko čuje i vidi, jer sam, kao što sam rekao, da je ovaj posao stao, a da nas niko nije obavijestio. Građani ovoga kraja mogu da kažem slobodno da neće odustati niti se 1 milimetar popustiti, već očekujemo da se u naredna 24 sata neko sjeti nas i da dođe da nas pogleda i da nas vidi i da kaže ko je ovdje napravio ovakav problem i ostavio ljude u onakvom stanju. Mi ćemo već danas uputiti zahtjev MUP-u za novo okupljanje koje će se desiti na magistralnom putu Ribarevine, a o tome ćemo blagovremeno obavijestiti javnost. Znači, još jedan apel svim nadležnim institucijama da vrlo brzo pokušaju da riješe ovaj problem. Ono što je interes svija nas jeste završetak puta. Nas uopšte ništa ne interesuje druge stvari, ni politika, ni šta je, ni nas jednostavno interesuje završetak puta kako bi mještani cijele mjesne zajednice imali koliko toliko bolji život u zimskim periodima i sačekali asfaltiranje puta u nekom roku koji je predviđen. Koliko ćete danas biti ovdje? Pa mi ćemo danas biti, procijenit ćemo da otprilike 1 sat ili sat i po, jer moramo uvažiti i centar bezbjednosti i građane i putnike koji prolaze na ovoj magistrali, ali to će zavisiti od odnosa vlade i resornog ministarstva i svih ljudi koji su zaduženi za ovo, kako ćemo na sljedećem sastanku dogovoriti koliko ćemo biti na trasi puta. Hvala vam. Možete li samo vi meni reći, jesu li do vas došle glasine da je vlada ovaj posao u kompletnom iznosu platila, a da oni nisu odradili svoj posao? Ja neću da ulazim u špekulacije šta je. Mi zvanično nemamo nikakav dopis ni od vlade, ni od kompanije koja je potpisnik ugovora na ovom projektu. Znači da ono što je u najmanju ruku trebalo da se desi jeste da neko pisanim tragom obavijesti mjesnu zajednicu i ove građane o čemu se to radi, a ne na onakav način da je ostave i da tamo jednostavno put nije u funkciji. No. Non sa calo.